Tunakwenda kwenye somo la Pasaka. Tugiye ku cigwa ca Pasika. Pasaka yetu, Pasika yacu, au Pasaka ya Wayahudi, canke Pasika y'Abayahudi canke y'Abayuda, ilikuwa ni fundisho mojawapo zito. cari icigwa kiremereye canke kigoye gutahura. Nilijaribu nikatafuta kwenye kamsi, naragerageje ndarondera muri kazinduzi canke indondamajambo, nikatafuta ndarondera kamsi ya maneno, ndarondera mu ndondamajambo, nikatafuta kamsi ya Biblia, ndarondera muri kazinduzi ya Biblia. Nikasema sasa Pasaka ilikuwa ni nini? Ndavuga ngo mbega Pasaka yari iki? Kamsi ya maneno, kamsi canke indondamajambo, inasema kwamba ni sikukuu ya Wakristo. Ivuga yuko ari umunsi mukuru w'Abakristo. Kamsi ya Biblia, indondamajambo ya Biblia, inasema kwamba ni mpango wa Mungu. Ivuga yuko ari umugambi w'Imana tangia awali aliyoupanga, guhera hakiri kare Imana yari yarateguye, akapanga kwamba hii itakuwa ni Pasaka. Aravuga ngo iyi izoba ari Pasika. Na katika Pasaka ilikuwa ikifanyika mwaka mara moja. Kandi Pasika ni umugirwa wagirwa rimwe mu mwaka. Ilikuwa haifanyiki mara mbili au mara tatu, ni mara moja kwa mwaka. Ntivyakorwa kabiri canke gatatu, ariko vyakorwa rimwe mu mwaka. Hata wakati Yesu alipokuja ilifanyika moja kwa mwaka. Nigihe Yesu yaza vyakozwe rimwe mu mwaka. Na wakati huu mnauona ni moja kwa mwaka. Niki gihe mubona turimo bikorwa rimwe mu mwaka. Kanuni na desturi. Kanuni na desturi, imico n'imigenzo. Pasaka ilikuwa ni wakati wa msimu wa kupanda. Vyashika mu gihe n'umunsi mukuru wakorwa mu gihe cyo gutera. Na mpaka sasa hivi mnaona mwezi wa 4 wengine wako napanda sasa hivi. Ati murabibona yuko mu kwezi kwa kane na n'ubu hariho abantu bakiriko baratera imbuto. Na wengine wanavuna. Abandi nabo ni gihe cyo kwimbura. Wakati ya hapa sisi tunavuna, mu gihe twebwe hano twimbura, lakini Morogoro wako napanda. Morogoro bariko baratera imbuto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ninataka niseme nini? Rero ngomba kuvuga iki? Tumesoma kwenye kitabu cha Kutoka.